Cek diisi. Ya biar Neng yang ngisi sendiri. Isinya gitu ya. Iya. Gitu, Coba lihat suratnya, lihat. Aduh. Neng. Ini mesti dicuci dulu pakai 7 bunga. baca ku abah nyai naon teh? Abah, puntennya dilangkain heula. Heeh, sok. Takut pakai capek. Bisi dipelet, heeh. Mohon. Sok, baca Neng, baca Neng, baca. Bacanya. Nah, habis suratnya rada pageuh di dudutna mau nyelap. Abah, Euy. sakedap. Atuh listeningnya, listening sakedapnya. Neng bacakeun. Sikan abah Nih. neuleuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat. Sehat. Bapak 2, Ibu 2. Ini